Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн Сокулук мал базарындабыз. Күнүгө жекшемби 25-iyul 2021 жыл. Арпалардан баштап тартайын. Чөп, жүгөрү полностью. Канчадан болот арпа? 30. 30 сом. Жаңы да быйылкы. Арпа 30 сом экен. Жүгөрү канчадан жүгөрү эже? Ha? 30 deydi. Çıkardım da. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kancadan mı var? 29 deydi. 29 ha çıkarız çıkıyor. 30. Ha bulacağım da. Ha? 26. Ha? 26. 26. Bul da 30'dan mı? Что? Kancadan değil. Не понял. Оптом. Почем? Оптом? Да. Оптом, да. Что, вы не оптом? Оптом почем? Арпа? Оптом. Да. 28. 28. 28. 30. Оптом. Ассалаумалейкум бака. Арпа қаншадан болып алды? 30. Буğdayчы? Жүгөрүчү жүгөрү? 30. Бул да 30, а? Быйылкылары бул? Быйылкы. Сиз канчадан сурап атасыз? 30 сурап атам. Бул да 30, а? 30 сом арпа. 4 тонна бар дейт. Канчадан? 28'den. 28 буğday. Arpa da 28, ha? Arpa 27 oldu. 27 olur. Çisti mesni arpa da. Mesli. Canlı da bular, ha? Bıyılkı. Bu da sizke, bu da sizke. 28 som optum. Arpa. Kancadan? 28'den. Yara bu ya. Evet. 28. Bular canlı da bıyılkı? Yok, Былтыркы. 28 сом дейт, былтыркы арпа экен. Покупали, да, этот? Нет, продаем. Торгуем. 20? Койчу кой. Biz 5 Тоже продаете, да, этот паран? Да, вот хозяин в красной футболке. Қанша сұрап атасыз ба? Әже сатып алдыңыз ба? Сатып атасыз. Қанша сұрап атасыз? Kaçıka bile senin? 18 dey. 18 мың. Ha? Қанша oldu әке бұл? Ақша есепті отатын айтқысы келбеді. Бабуля мен дедуля айтқысы келбеді. Ассалаумалейкум әке. 28'den de atım. Nutons taza. Таза 28-ден. Бүйіқылар да бар, жаңа. Буруктукка 28 сом арпа. Бүгін 25-iyul болып қалды. Сокулук мал базарындабыз. Чөп жаққа баратабыз. Қараңыздар. О, саманды қаншадан да алады әке? Саман есі жоқ. О жерде да саман шыққан. Арпа саман, буğday саман мекен бұдай. Saman қанша бәке, saman? Это не ваше, да? Автосрода. Saman қаншадан, saman? Кімдікі? 180. Ha, бұларша? О, беде қанша болады екен, а? 320. Saman 180. Buğday arpa екен. Arpa. Arpa saman 180. 320 bede. Çöp kancadan olacak? 300. 300. Bede pres, ha? Bede pres 300'den. Tak. Çöp ürün. Oldu bede. Olsa saman. Olsa bede eкен. Kancadan eкен bedeler. Sıkı.
Rezi yok ekan, biroq bir haftalar 220 dollar. Nima 320? 320 ha? Bu yerden milyon karma isteyen kişi var, bedeler. Qanchadan dediler, bedi. Bedeler 120 dolar, 310 dolar, 130 dolar, 300 dolar çıkanı var. Şunday. Ha, saman. Samanları bilbetken mi? Hazayın var bu. Saman. Reis. Kanlarını da ayttın değil mi? Ya rahmat. 320'ga çeyin ekan. 320'ga çeyin. Dedi pres. Qancha jigit? 300. Bu mashina bilan polностью qilsa qanchadan bo'ladi? Soqol qilib. Qanchadan bo'ladi bo'lish? Примерно qayerga olib boshlaydi. Ne tushasizlar da? Çözdük. BD Press. Tak samandı. Sıra koyun. Bir maşine, kichine maşine saman ekan. Assalomu alaykum aka. Qancha ekan saman? Это не мой. А этот ваш? Да. Почем это? 180. 180. 180 deydi. Bu qancha ekan? Bugun tattimada. Tak 300'den 320'ga çeyin ekan ha. BD Press. Ha, samanlar 180'den 200'ge çeyin. Bugün 25 iyil болып қалды. Достар, Соққұлық мал базарындабыз. Чөп жақтан ем қойлар жақ қарабыз. Сұралар болса комментарийде қалтырып, видео жазса лайк басыңыздар. Главный каналға қатталғанды ұмытпаңыздар. Мына Соққұлық мал базары қойлар жақта. Көлдің ар жағы қой базар. Ол құнажынды сұрайықшы қанша дейді. 42 000 құнажын. Мына жылқы келеді. Байка, алдыңыз ба, сататасыз ба? Algan da yok, satkan da yok. Қанша сұрайсыз, сатпайсыз да? Сатылбайды екен. Сұрайым, сатпайым деді. Жігітіні алдыңыз сатасың ба? Сатпа. Қанша сұратасыздар? 30. 3 айлық осы да, 4 айлық. Ұрғачы ба? Bir жаш. Dostlar, koy bazara kirdik em. Koyları satамыз, çöp videonu аяқтаймын. Көрішкенше аман тұрыңыздар.